I pozdrav ljudi, ko što vidite danas ćemo igrati GTA San Andreas. Ali ovo nije običan GTA San Andreas, ovo je GTA San Andreas Srbija 2. Ko što vidite, bit ćemo malo prelazimo igricu, znači da ćemo sve iz početka. I na početku ćemo koristiti samo jednu šifru, a to je Bagu X. Pa ćemo tamo, rešiti na svakoj drugoj misiji da dodajemo neke nove šifre. Ovako, kad pređemo na primjer dve šifre, dodat ćemo jednu novu. Kada pređemo opet dve šifre, dodajemo još jednu novu. I tako, ok, malo će da se baga ulice do ovog peča, GTA Srbije. Ali, to sad neće ništa spriječiti, a snimamo mi. Ok, evo stignemo kući ovako. Ajde sad iz tog krša. I ovako ćemo uđeti u kuću. Idemo. Da, ovdje gledamo oko 3 sata. I ovdje naravno idete vi sedate na biciklu. Na vas počnu da čekaj Bagu X. Ovdje imamo šifru. I sada vi naravno imate bicikli i vekate. Poenta je ovdje u ovoj misiji da pobegnete od ovih, to je što će sada jure. I sad ni vas počne da jure. I od njih begate naravno. Što vi ćete vas prodaju, znači prvo će vas počnu da pucaju. Ok, vi možete malo da odmaknete napred, slobodno. Ali posle morate sad da ih sačekate. Ok, ajde stižete. To. I sad vi naravno njih opet pratite. I sad idete tako polako. I onda ovdje će nešto se desi. Znači vidite. Što se dešava? Sad ću te tam jebem. Ako se ja dovatim. Halo bre! Ovo da vas ubijem. Upropastiste mi sve. Mome vam ga nabijem vašu. Samo da se okrenem. Naravno vi ovo nećete raditi. Ako sad dođete ovdje kod njih, ovako. I ovako će ih početi begate. Mogu će njega da jure i begate. I sad vidite njih samo pratite. Mislim, najbolje da ih pratite, a ne da ako ko ja idete ispred njih. Što mogu remeti dok ih vozite. Ok, dalje da morate ništa idete, ubrzavate se. Mislim, ja dalje neću ništa se ubrzavati. Ako ću polako ti idem. Ok, voda. Vidite, ovi su izgleda poprilično spori. Ovako. Ne! Dobro je, idali smo. I sad naravno idete vi dole. Puštate se ovdje i idete. Znači, ta misija je prosta. Sve se radi s biciklom. I bare. I ovi vas kao stignu, sad ćete opet da bežite. Kako bi je sad pucao. I tu ću ne skrenu. Ovdje ćete ostaviti pravo, idete pravo. I ovdje ćete staviti i... Gotova misija. I ovdje stignu ovaj lik.
I onda odete u kuću. Onda sačekate ovdje. I idete na ovo. Samo se će ovo drugačije da izgleda. Idete sačuvate, naravno. I to je rade to za ovu misiju. Pozdrav ljudi, ako vam se svidio klip, lajkujte, komentarišite i naravno subscribe-ite.